Cukura Nairofi, you need to style up. You need to man up. No ndikuga uru kana njuge wega. Wena njoka njuru muno. No kuragia nari nae. Punguza tamaa. Na tiria mbere na tiria Ridia ribakonta. Ni ndingegutetera ndagika na imwe. Kwende hai no horo wa ngirigana ya photo ici cia muiritu wa Saudia. Ndaria iguru ndari uria no rikiki. Nakakara we ni uciwe biu. Icio no wathomeire. Na niguo ndiratwikire wa kwaraniria na Sami. Kwini ngende ngimwari na gukwanga na ikuru anga subuki anga kuno kwari na scandal. My brother ndramwira nie tondu iguru ndiraigwa rikiki. Kwanza riu iguru ria maundu macio mothe ko handu rahitirie no uka kwanika mutumia ucio ha social media akorwo no wesusu wake mwana kana tiwe tondu riu we you are capable of doing anything. Na kuo guku tungata uyu ngi no ribineta wageri ko rivae ningi gukarinia no uthi wethe ona mundu umwire oketwe susu wao whoever she is nirahitirie muno no uka kumwanika ha social media. Ndrera my brother reke njoke tutungate nawe ku riu kuga ati to nginya thi rehab purpose ya kuhothithia mbeca icio yari mwana ucio thi rehab waikara thiku igire na mbeca icio watindikwo andu mathi kurora makora mwana kio ciari o haria ni hindi riu ramuoya kwa mutwa tondu nia itu kana agenda itu neneri ni ku win souls for Christ. Bwana Yesu asifiwe. Mara kinyuthi no wacoka kuthi kumurehera nguo ciaku iria wikirite. Riu ri what's funny how tondu onire ukipost ukiuga ati ataka kiatu ni yako bora ameng'ara. Kweheho kweheho ragia bakara mufie bako ona ndakoja kujira geti ni tondu kwanyu kwina riua ndwara kuthagirwo mbeca uthi ukamurogotere ciaku iria wateire nyumba.